Welcome so piulen autte ho Thusim ngai ki dingin kahin lem ki re hetman loka in December tla in leng lut tawin tanglo hela hichan nei hin support jewin ka kipain ama banjong nei hin support jingwin comment ho jong kana simin ka sim nom ji hle zengin ka kipa hle zenge tuni jong Thusim ngai nomum ta lung sirum ta khat isai ki diwa hile amaran kiti movie sahi hichi film hi tu pera achi lai ta hin hichi film anave ho hi ami lipul lo be se anom silo wa hi azi chu Thusim ta hin sipai Thusim hi in azi acha angai lut dan ho hin Thusim hyung sol mai the hi ji in pantau hi te Thusim hong ki panin Kashmir gama 44 Rashtriya Rifles ki ho hong ki versae ama ho hi kema omovin alam kai paumin hi Mukund kitipa hi Mukund hi hero ding pau hin hichi film ka ngai sang di set na chu boina imacha lo pe re hi ji chun ama hozong ki pa ta chun kem sung hin akidai towin Mukund le aloi khat jong hi bena bol tonin akitel thoni na hi kining lo chun akem sung hi etek hung ki boltan bom ho jong apo la zinge koi pene na hung ka mo wang hi akimu theilo wa hi sipai ho jong ale thoding hin akigo pai tawin a hi le asar pau Mukund hi thisan nai san dim se hin ahung kile hlutan hi alungu adong hle zingin aganin asar pau Mukund chu stretcher ho hin adom ovin apui tawin a hi lungdong ta lai tawin Mukund chunga thisan ho chu aloi khat chun aga na hi le thisan ana hi poi hi che chun Mukund jong ahung nui tan aloi pan jong prank ka hin bolu na hi ati pe Mukund in jong aloi pa ko ma chun hi chi hi prank a hi poi practice drill akiti ji ati kinin lo pe tawa min ei hung etek leo iti chalo diu ham ti chu ka het nom zia ka bol na hi asu khil ho zo siu chu aloi ho chu apho tan anaki gosa ready am ho chu apa cha hle zinge kining lo chun asar pau co pu hin kola hin boltan ama min hi daba sa hi apha jong hi ga heu hitin aji chu Thusim hi ata hi jin 9 February 2013 kum chu an hi daba sin jong Mukund ko ma chun altaf baba kitipa hi Kashmira hunglu da hitan hichi hi naga tha te deu hi ati pi tai Mukund in jong aloi ho akipuin gangchela chun akipat do ngal tawin a hi altaf baba te ho thingnoi ho hi Kashmir ho khon khat ho hin a support ki do hi altaf te hong chu hung pot do tawin a hi le lampi hin Mukund te hon ananga tawin a hi meipum choi chi a hi je wachun ama ho jong mei chang hin hung ki the to tawin a hi hichi hi public mi altaf ana support hon a hin het phorwin amun chu aganin a hin del tawin altaf chu matsa lo te ding ati je wachun a tawin sipai hon jong mei chang a hla thei ta po ve mi tam mong ana ki khom a hi ta je wachun altaf chu ana jam do sa tawin a hi hichia a hu dola ana panga chu latif kitipa jong hi a hi kem hung hlung ki tawin Mukund te ho jong altaf amat do theilu je wachun alung hang hle zinge hichan chu thuma kai bang ana hi dana hin hichi zo wachun Mukund hung pe na konin Thusim hi hung ki vet sa tai 12/4/1983 kum chu ani hitan Mukund hi ana pe nga hitai a nu me ni a men ama ho hi Hindu family a hi hichi zo wachun Mukund te ho ago hlan lang 2004 kum hi hung ki vet sa tai Mukund te ho college a hi Hindu kitinu jong hi ana kaya hi inter college cultural program khat hi aman diu a hin Mukund te ho tima hi nunga anu jong asol lu ru hitai Hindu hi remwaga pangding a hin Hindu hi akichle zinge aji chu stage chunga anakal khalo jing hi alam kai pu Mukund ko mahin asol tawin hi le Mukund in jong aga mu pharachun nunga nu chu hoi asahle zinge akisim dan ho ma chu ititi ding ham pasal dan na hi Hindu hi an kisima hi Hindun jong Mukund ko ma chun remwaga hi iti kai ka pan jing ding ham stage ka ki cha jing hin kaza acha si hle zinge ati pe tai Mukund in jong stage na ki cha na hi le stage a hin hungkal doin atin aman jong remwak chu a hil tai phatso ta na khil zo phatonin Hindu jong remwak ho hi abol da na thim hle jing tan contest chu a hin pantawin hi le Hindu hi aloi khat to couple so hi pangada na hi Mukund in jong Hindu chu avein ade che jinge Hindu jong hin sei thailo chakhara hi Mukund hi lungsit ana chan hi tai ama ho team chun first hin latawin hi le jan hin party amang tawin hi idang ho chun zu them adonwin anop sa hle jingwin Mukund hin ana don lo hi Hindu jong chun adan mo hle jingin nangin na don ji lo ham atia hele Mukund in dong jingteng le sipai interview wa ka cheding hi ati pe Hindun jong adan mo hle jingin sipai family ne hu ham atia hele Mukunin
kapahin sipaya kapanding hi Asia po le zingin kanuwang kon sipaya kapanding ay day hi be zingi atiki de amani zong akyo ho thonin indu ko machun tuni chu nakisim dan na hoi le zingi ati pe le indun zong nanop nop ga sei hiu atin anui sa e akyo pepe thonin nunga anuhin cheta a akozi hi cheta hi he o tin dan hung hintin mukunin la alungsi na thu seigwa khanun la cheta atia ko jing le mukunin ipidinga nei ko jing ham atitai indun jong za chathim ta chun kerala langhin kanun jong kapa khu cheta tin akosi tin a hlai lut tho tai nunga no min hi sai palavi a hin ama film tho ho hi kan vet nom ji be se lo hi ain la hi chi film hin tho wang he kalung sung atong khamo mong jingin acting team ka samong mong jingin hi cheta ki ti chu indirect a darling tina jong anman jiu a hi je chun indu chun a sei do lo wanga mukun hin athum dan her hi tai in sung lang chun azam lu din paper khat hin mukun hi phone number a hin sunin a hin petai amani jong hi phone thema ana kheu ji hlon a hi tan mukun jong hi interview in ana chi tai hi chini a hin indun jong phatichan tauna aman pe interview wa na che chu mukun jong hi hunglo hlingtan indu call hin bolin I love you a hin ti tai indu jong akipa wal jingin amit hli apul jingin he hi chi chun mukunin jong indu chu a in lang hin ana puitan a in ko te ko ma ama hi indu a hin ka kingai pinu ka ki chen pi ding hi ati tai anu jong hin indu ko ma anamin chula indu a hin nang chula christian na hi ki din mukun hi kidei pi da zengin na boy beb ding a hi sipai hintin kol la hin bol ji pontin kimuto lon ponatin nagim na ding beb hi ati pe mukunin jong ain ko te ko machun jingting le ke jong training kapat pai jing diwahin 49 weeks lang hi ka hung den ding hi ati tai indu jong chu alung agim pai jingin 49 weeks lang kimuto lowaga ding chu agial thei tapoi mukunin jong a sei kirin olmo hen ke ka hung thailo ding wanga nang ho na hung jing thei hi Sunday le Saturday ati pe hapta khat beb ana hi achu indu hin angai hle jengin mukun ki moto piring hin Sunday nya hin achi tai amani jong hung ki moto hlontan mukunin jong indu leng ko chu aki khapin ai mu jenge anu jong hi hung ki tan indu amo pharin Saturday le Sunday na inlangwa chelu hela mukun ton hung ki moto jeng hamatin adai lo eng ji na hi mukunin jong indu ko machun training ka chai masang hin iki chen ding thu iki ngai thu ho hi nen ko te comment ana seitan ati pe indun jong henge atin a hin la amai so hi ahung ki hel zap jeng na hi azi chu indu apa hin sipai ki ti chu ana dei lo jeng hi zan hin indu jong apa kom hin achi pheitan a sei chop jeng e mukun ki ti pa to ka kilung sit lonin ki chen ding jong ka ti hlon jeng e ati mukun sipaya apan thu a hin sei phar chun indu pa chu alung hang zap jengin hichiwang chu hi thei ponte ati pe tai aji chu indu pa hi sipaya doctor ho a hi ana pangji hin ama hin sipai ho ki su kha dan aji acha te angai lai ta achi san dan ho hi ana het zia achanu ding hi sipai ki ti chu ana dei pe lo jing hi tai March 18 2006 kum chu an hi tan mukun jong hi mukun mai hitalo lieutenant mukun ana hi tai limho akilo khomwin akipa hle jingwin mukun jong mondanga omding a hi ta je chun indu chu to ho ina hin ki khaw khina ki tep na hi anei hlon tai mukun jong hi achi phar hi tan train station a hin indu a hin mukun in ko te hin aka hla ta win hi indun jong a sei pe na in ko te ko machun tua hi ka le khasim ka chai ding hi tan ka chai teng le chennai muna hi ka hunga na to na ding ka hung ki holding hi ati pe mukunin jong a hin don burin hiti chu hi le ki su jenga chulem chennai anom tho ding hi le kei ho inin umin lang karuma khun anom jeng tangem hiti jenga ong tho chu ati pe ne he indun jong mukun ko machun nagial sit lo dinga hi le kalim khat hi ping katin napar sa hin koin lang ne hin gial do jing ji in ati pe train jong hung ki patan ama ho jong hung ki thlawin indu a hin mukun in ko te jong akap lo te povin angai hle jing ven he mukun jong chu thuboi na laita LOC India la Pakistan border laita hi posting ana hi a hi hichia hi 44 RR chu ana panglo lai hin Rajput 17 a hi ana pang tadia hi zana hin duty abol perwin aloi khat hin signal a hin pitapoi mukunin jong agaveda hi le aloi pau athil keu avon ho chu anomin aloi pau hi min anamatwa ana thaw da na hi tai mukun jong achi phein agaveda hi le fencing khat hi ani ki chep homin
Pakistan thingoi mi ho hi anu madan he aman jong khat chu akabli in aloi khat hu do thelo je chun alung hang hle jing in he lasom le tlaget zo hi hung kivet sakitan mukun jong hi 22 rasput lahin anapangtan mancha kapdan ho hi aloi agol ho a hilin he indu in sumi te hi hung kivet sakitawin ama ho jong hi lunghang hle jing wa hin mukun te hin chevin indu le mukun jong akilung se thu ka hevin a hin la indu ding in mukun hi ka de hi beve indu jong tua chapang cha hin alain hiti hogial thei chu a hi lain nanghon jong nei sumil taleu chun phan te a hin te insunga kon chun indu hi hung do ki ta na hi le indu apa le a upa hi alung hang che che jing tai hi chan sung seong chu indu hi mukun te na anom jenga hi indu jong hi a in langa ana pui giru hitan indu jong alung na hle jingin mukun kola bola hi le mukun te hon jong training ana bol lai tau a hi indun jong mukun koma asia hi le mukun jong alung hang hle jingin na in ko ten tu chan chana e het thim lo wa hi ta thu asei na lai wa hi le eini jong ki khen jing ta hi te ati pe indu jong aka pumpumin nana het sa hi lo ham eini in sung ki ka aboi hi hin la in kilung si hlona hin ki khen chu pidinga na sei ham kum khat phar ei pe be en ken ko te ana hil thim na nge ati pe tai mukunin jong kum lilang ana chetan i macha hi do thelo chu lotling di ponte ki khen ta hi te atin phone athat tai goldeho mukun le indu hi aki khena ana hi savinatin ana long hang hi bevin ki khen hlan lo lai a hi indun jong ain ko te chu akhuda te tu a commission number mukuna ana ki sut chu avet satan veovin Indian Army zinu ka hi tho ding a hi mukun dinga ka ki pe do hitan ka nga do tho ding hi ati pe hichini akon chun indu chu ain ko ten jong a ho thei ta povin mukun hin a khen a hi sa ta je chun lungnat na hi hinkho aman man jing a hi tai phat ana chi be in Christmas hi hiding a hitan kilom lo ta chun mukun hi indu tenin ahung ta na hi aman jong jangpet in indu pa ko man chun na chanu hi kalung sit wal jing hin ka ki chen pi nom hle jing e ati pi tai indu pan jong ana don but na chu masanga chun ke jong Indian Army a doctora hi kana pan hin army ho ki su kha azia cha te to ki khen ho chu tam ta kana mu hi hichi a ka chanu hi sipai to ki chen ding kana dei lo hi ati pi tai mukunin jong na sei chu ka he thim hle jing e kanu jong hin Indian Army a ka panding hi a dei lo jing hin nangin jong hi to banga na dei lo ding chu ka he thim tho hi a hin la mi hi win army apang le chu a thiding a ki su khading ti na hi de poi nang ho bible a hin ke ho gita a jong thiding thu hi a ki sunin i phat a hung hlun to ka sia hi koima ki thi thei de lo hi i phat a hung hlun teng lawang hoi line kyumong le ki thi ki tho ding hi ati pe tai indu pan jong ne he thim lo hi chapa a hin tia hele mukun jong chu hung noi tan chapa nei tia hi le nang ka pan hi jing ta cholem nom jing tangem ati pe tai indu pa jong chu han hi win mukun cho hin ve tan anu pe ta na hi apan jong indu chu ako do ta na hi le indu jong atha nom hle jingin ami lipul pumpumin apa ko machun ki pa thu ase indun jong mukun ko machun ki khen ta te na ti lo ham ipidinga na hung ki ram ati a hele mukunin nang iti ka khen zo ding ham nang ka hin kho na hi e ati pe tai ki pa ta chun mukun le indu jong ho in ho hin ki gop na ho ana nei tawin phatle ni kho ana chi in March 2011 kum chu ani hitan chanu khat hi a hin nei hlonin amin hi arsia ana sawin hi achanu apin zowa hi ama jong a duty langa hi ana chi ki re hitan mukunin jong major rank hi ana mutan ama jong munchum khada a chi ki ding ji in airport hin azinu hin achanu hi to akimuto khom vin hi phatso ta zowa airport a akimuto khomwa hi chi jong chu 40 minutes bo an akimuto khom wa hin phat chu asit hle jing vin hi mukun jong chu South Kashmir lang hi ana zon tan 44 Rashtriya Rifles la hi ana panga hi tai ama ho jong major mukun hi to hongki muto tawin CO pu daba si to jong hongki muto hlonin hi ama ho team hi Kashmira thingnoi mingen to ki hian to dinga ana koi do a hi thusim ina pat masat pen langwa ina seyo thingnoi mi pa altaf baba kitipa jong hi ain seipo ki tawin ama hi mat ding sora chu ana tiu hitan ahin la public min nasata support ana bol jia ana mat do ji thailo hi ama ho team sunga hi Kashmira ana cheng gotlang ho jong hi sepaya hi ana pang sau wa hi mukunin jong hi chi ho chu akivo pitan Kashmira boina umnala ho chu agavet pi len chuting le
Altaf baba te in nayong hin aga chi uvin hi Altaf pa ko machun mukunin jong na chapa hi ake surrender ding in sei pe jingin a hi lo le ni khat hung thiding hi ati pe tai apa jong chun na don budin nang ho zo sin Kashmir na da hla chai ting leo ama hon jong meipum koi hla tawin tin tua hi ama hoi freedom fighter a hi win meipum amo koi hla thelo diu hi ati pe tai 19 May 2013 kumchu an hitan Pakistan thingnoi lamkai kharin Indian Parliament hi ane te gora anamatwa ana khaili je wa chu Altaf te ho hin phula ading atiu hi hichi je chun chapang cha cha jong hi training a pewin mancha phata ta jong hi a choi sawe hichi etek ga boldinga hi minga tobang ana ngai ding hi je chun aka lawa ana pang Latif jong hi hong ki betsa ki den hi Latif hi Altaf baba in ana ta san hle jing hin Latif in jong ken minga hi hin ngai to nang kate kaloi ko gol ho apang noma song sep lele hilwa meipum kap dinga ka thano hi ati pe tai Latif hi Altaf baba te holanga apanga banga omwanga hi Indian sipai ho ana support hi aji chu asu bi pa jong hi Altaf baba te hon mancha ana choice awa thingno ya na pancha awa ahung thi zia hi Latif lunghang be sia Altaf te ho hi thado ading ti hi angai to zo a hi Mukund te hon jong phatemo mongin planning hi asim tawin Altaf baba te ho thado te te ding atiu hi dai achi masangwin Mukunin jong na satain atim ho chu atil hangin tuni ting le lotlin na ihung chanwa hi le mi pizo sin ei ki pa pidiu thingnoi mi Altaf baba ki ti ho hyong hi kichaden deu hi tai ati pe Latifin aloi mi nga hin pui ho chu to Altaf baba hi mu in khara ki ho deu hi hichila in chu Mukund te hon jong ana tawin ready sein ana nga ove Latifin mi nga hin pui ho chu India Army ana support cheu hin ati chung wa hi microphone asu to hi chutile akyo lim ho aza jing theina diwa atiu hi zan sot lang hin Altaf baba te ho jong ahung tawin mi nga ho chu to akyo tawi aban ban achun Altaf baba en jong thudo ana ho a hin ne ya hele aging motai hichi parchun adin sain asang kholo aga asut sa wa hele a opu wahin microphone ana ki koi tha che ne hi Altaf baba jong lunghang hle jingin hichi mi nga ho chu kap leading aga atiwa hele Indian Army Mukund te ho jong chu hung ki pat tawin he sot ta hi hichi lai mona chun hung ki kap to tawin aki kap dan ho hi anal dan hi asei je yong ompoi mi phalo pa Altaf baba hi ana jam do mana he Mukunin jong adel doin to lang chun Altaf chu akidel pi tai Altaf maya chu malchame agoi abang jingtan san he ho chun a hin hlatan aman jong Altaf ko machun hichi hi ve in Indian Army mai so hi tin akivet sin akap li ta na he Operation Altaf baba ki ti chu anamol zo tawin akipa chi jingwin asar pawen jong Mukund koma mang hi award ladinga namin kanapi ding hi ati pe Mukund ni ti don butla matia hele sar award ka chandinga hele ke ka chan sangin kaloi ho khat pen hi pe join a Hinkho phala ke sanga ha panchi wa hin khat pen changjole phan ti ati pi tai asar pawin jong Mukund chu ki pa pi le jingin aloi dang ho ko machun hichi hi vewen leader di ta hi ibang leader phanoya nanghon na na to hi nawang a phauwe ati pi tai khatlang apulwa ma hin ho khat hong ki bet sakidin Altaf athilong chu hin pulut tawen he mi pi ho so lung hang hle jengwin meipum thema ka buvin hichi a aso pipa hin analam kai ki ding hitai aso pipa min hi asifwani akitiki din he Mukund te hon jong Latif ma holanga ana panjing je chun ki thopi na tokomin sum aga pewin hele Latifin wang ana lapoi ken summa dinga na ka to lo hin ka so pipa phula na dinga bo kapan hi ati pe internet video call them anom ta je chun Mukund le in ko te hin azino hin abono vain internet a video call in aki ho jewin aki ngai hle jing jiwe asif te hon jong Latif India Army ki thopya ana panjiu chu an he ro hitan zana hin hung tawin Latif jong chu mel sitin alu ave chip pewin leinoya hin ana khai tawin he Mukunin jong hi si thu a het phar chun aki phalam hle jingin Latif vuya hin aloi tampi hi aki puin ana chi tawin he ahung ki lelang win nom tein ahung ki holim pewin gari sunga chun la them jong asa ovin Mukund wang hi azinu to aki howa hi kining lo chun mi phalo ho hin a hin kap pan tawin he Mukunin jong a phone chu a sep flajingin off lo hi hi chi thil so ho zo se hi indu hin ina ko na angai pe hi
akichat pe wal jingin mukun I to banga ho wangin la mukunin adon but tapon mukun chu asif te ho hito ke kap to wa hitai asif ti hon jong ki gusa ananga wa hi je chun Indian Army hi tamta ahin kapli tawin hi asif loi hong chu tamta ana tha pi manu hin backup team sipai ho ahung phar hin asif te ho jong ana jam ta ve ki kap to sung seu chu indu hin phona angaya aka to ana tho tho jing hi hichi zo phar chun aloi hon jong mukun hi phone hin pitawin mukunin jong kadam nai aga ati pe indu alung olding dan akipa ding dan chu ga het jeng thei hi sipai athi ho chu video na hi ahin mangtawin mukun jong alung hang hle jingin asar pau koma phula a chi te te ding hi asifi gang chala ga tha ding hi ati pe tai Kashmir mimama India sipaya ana pang khat hi sutia inlanga na chi hin ama hi aina kunin mi phalo ho hin ahung man do ta ve ama jong chu adong vin altaf baba ki thana chu nang jong na pan ham ti le hi nge ati si nge hi chi phar chun khat holoi jong alung hang hle jing vin ama hi mila ta I tha diu hi chutele Indian Army a koi macha pangam loading hi tai ati vin nidan ka ge jo ting la tha diu hi tai mukunin jong hi chi pa chu go hu do te ding atin asar pau kom wa sila asar pau wang chun arik ngam ta poe mukunin jong asar pau koma sar koi nahi saham ama do ho ei ho mama he ama jong kiniam tin kaloi hon ei hung hu do vin te tin gel te in te iga hu do lo wa hele thim mo na sata I chan diu hi ati tai asar pawin permission api pe long chu don talovin mukunin jong aloi ho ko do kitan aloi pau hi ga hu do ding ati tawin hi ama ho jong Kashmiri ho mangmangin akivonvin mi pila aloi pau atha gut na langwa hi ana che pheiwa hi tai aloi pau chu mi pila ata hi akoiwa ahut akhan pewa chapang khat hi alol atan bo sa go do hi chapang pan jong tan bo ding aga atile mukun le loi ho chun anunga gat ho chu ahin pan kap li pan tawin he gang chela chun an hen pau aloi pau jong chu ahin puido tawin ama ho jong hung jam phei tawin hi le asar pau daba song hin ahung pui ta na hi ni khat hi training abol nawin mukun hi aloi ho khat hin ahin khap khata na hi ama hon jong sipai ho hospital a puiding atiwa hele mukunin sipai hospital hilovin private hospital ho zo a che hoite sipai hospital a ichiwa hele ei kap khapa hi akai do jing thei diu hi hichi chu ka go poi atin ama chong chu private hospital khat hin ana pui ta we na hi le hichi a doctor pa chu indu pa an he anat na chu gi sawal lo a hi je chun aman jong suti hi hin kela hi a inu vahin gu thimin achi in achanu hi akimu se achanu tha nom hle jingin in chunglang chun omflani na hi anu jong hin achanu hi ahung hol motan alung gim hle jinge in chunglanga kon chun achanun jong aga akovin a hi le anun jong a hin pho tai na changsia in chunglanga chu ipi na bol ham atia aga phole akong machun ajipa mukun hin a hin ko tai indu jong alung adong wal jingin a hlai to tho jingin mukun chunga chun akitul jingin hi mukunin jong meichang kharin a khazia ahung ki jen chu aga se na hi le indu chu amit hli hung pul jingin mukunin jong I macha hi tapoi dam tan te ati wang chun indu chu alung hang do jingin hi mukun dinga chu I macha hi lo wanga chu meichang khat jing jong chu azinu hin I to banga akichat pe ding ham ti hi ga het jing thei hi phachom khatna na chu ama hon jong ki pa ta chun Hinkho mang khom ki tawin anu apate ho chu to chuti sung chu anom khom ven hi ki pa ta om khom jing laivin asuti jong hi hong ki chai ki tan hlase ta in mit lipu mahin anaki khian ki tawin hi Kashmir hi election umding a hi je chun asif te ho hin su boi te te ding Kashmir hi Pakistan so te te ding ti bo hi alung tu bo a hi election ni chun hi tan boina omlo na ding chun Pakistan security ana bolovin hi I macha boina omlo chun election ho jong chu ana chai tawin a hin la vote ki thla na le kha sipai hon ana po naw chun lampi hin asif le loi ho hin ana ting ki tawin ana kap ki tawin gari sunga sipai ho zo siong chu ana tha pewin vote ki thla na le kho zo siong ana hal hlagam tawin hi mukun jong alung ajing hle jing tan ipi loading ham ti jong he thei ta poe zan hin azinun kola hin bol kitan thu ho ka hen kalung ajing hle jing e na dam hinam ati pe video call hin akeu thonin imut phat a hitan mukunin jong na phone that de hin lang hita chun koiden jingin
Takhat ala khom theipon gala ko na alum khom bangin ta hi te din ani hlonin video call chu off bolovin hitachun ana kwai khowa hlon ta na he jingkaungi pharin mukunin jong bu aga anego laita hin aloi khat hung pheitan asif le loi hon in khat hi capture bolovin civilian mi tamta jong amanuve hung ti pe tai mukun le atim ho jong agana gan hin akigo ki tawin gari chunga hin mukun hi achanu to jong akidai dai yeng hlonin he asif te hon mi anamat namun chu aga hlung tawin a hi le asif te hon jong sipai a hin army hin CRPF koi hiong le hichilai building a hin nai uma hele building hi boma ki hal thla jing ding hi a hin dp tawe asif te ho plan hi mi pi ho tha ding a hi de pon sipai ho zo hi tha ding ti hi analung tu bo hi mai lut ding chu ari sle jingin amai lut lo leo mi a hu do je kit de tapoi kan holoi hi ancha asif te ho hin anamano hi ama honjong gala konin in hi tawin asunga hin mukun le aloi izat ham khat hi lut ding a hi zan ahung hitan mukun aloi ho jong hin apam langa konin a hin ka pan ta ve hichika achun mukun le izan ham khat chu asunga hin agalut tawin hi asung langa yong hin kanpo chu a hin kang pan tawin mitam ta jong hi a hin hu do panu hitai mukunin aloi chapang la ason pen vikram kitipa jong hi a hin kapli pi tawin a hi le mukun jong alung hangwal jengin granite hi ala dokatan mi phalo hom nalang hi asep lut tai aban ban hin a hin that jeng tan hi le asif hi to hong ki bol cha hlonding inum tai asifin jong pistola hi a hin ka ma hin hi chachun a bol hlu jengin akidel hlon tan hi akidel naw ma chu a ho chu hoilang langa len ham ti jong ki he theilo khop a hi tai mukun teni anakidel long chu step ho jong hin hung kili hlon jeng tan azo na hin asifong hi anatha hi tai ina kon chun ahung pot da in a khut a hin gal izo ta veti a hin vet sai na hi aloi ho jong a thau nom hle jengin a hin nai pheiwa hele mukun chu ahung kile hluta na hi ama honjong a bulletproof ho aga ala do wa hele a oila hi mei changin ana khasau sau jeng ta na hi athisan ma ha putwal je chun ama hi a hinding ta sanum ta poi agana chun hospital lang hi ana zon ta vin a hi la ambulance sung hin aloi pa ko ma hin mukunin jong kazinu ko ma ke hin ngai dam athumin I love you jong ati e anati pe ta na ti hichizo phara chu khohelova I hero pau hi anathi pai ya hitai mukun in kote hin indu in kote ho jong hin ana het so tan alungo hi ana hle jeng ne hi indu ko mahin aso pe pa jong achetan mukun athi thu chu aga sei pe ta na hi le indu wang hin ata san wa hi ben akap kha mai bo hi ki din te hospital hoila ya akoi hom ka ga vet ding hi atina la in hi indu jong akichat to alung zin to azipa phone chu call aga bol tai officer pau daba sun phone a hin line ningai damin indu tu chung ilo sam ta ve a hin ti pe in hi indu jong akawa je jong a hetapon lungsit hle jeng in he mukun hi a I lo jong anom povin sipai hon jong a it wal jewin alim statue khat anasim pi tawin a he lungsit hle jeng na golde ho thusim ta hin tu alima kin vet sa ho hi mukun ata le azinu ta chu an he indu le mukun anaki chen hlona chun officer ho ko mahin indu azinu jong hi anapu yen hele officer pan jong indu ko ma chu ep ana cpm itia hele welcome to Indian Army ana tp na he ep asai na ham itia hele sipai ji te ho jong he sipai ho to aki hit na umpoi ana tp he goldo tu ne major mukun hin kho thusim iga sei chu hi chanchui tantin aflim min jong hi amaran asa ovin amaran hi thi thailo hingjing tina a he